Whatalo whātu le nea whiawhi lau whionga kaiko. Whionga le makua kaulangi. Malo lava le ngā lue. Whakalo whakufo i le kamai kai o le boka le whionga ia ni wafolau po le whionga ia siutatia po tofoipu. Ia malo lava le Soifua Manuia. Malo foi le kaukua i le ngei. Whainga le whiawhi. Ia whakalo whaku le pa ia malo sio kako wakungu. O lo mawhai o ngā maua mai le ngei pol kalame o le ta Faasoa mo lo Soifua Manuia. Mai le South Seas Healthcare. Malo le Soifua malo fo i le whatotoa i le nei aso. Pa ia i sio tātua tunu. Pa ia i tupu matamari. Le whale upolu o tōwhia. Pa ia la vale ainga mo lātu tama. O tama fo i mo lātu ainga. Ainga kupu, ainga oe, ainga e ka whaiwha. Songa ia ku moma pule, i ku au ma la kaua, ainga le kai ma le ko le fua. Ia e ka ngange fo i ale, au whaingaruanga pa i ale akua. O lo o whangongo mangu ma ko kuri le au ma le po. Ia wā lava so kako Manuia. Whatalo whatu fo i ka māma ki ngā mākua. So kako akungu o loo ngase ko kongo ainga. E fo o loo ngase kongo maoka ngase ma maoka ngaka mākua. Ia lango maluina pēr le alofa o le akua tau tau konga ki ngā. Whakalo whaku mā lor Soifua, mā lor langi mā. Ia whakalo whaku fo i nei whanga ua onga. O lo mwhai fo i onga. Maua le ngei pol kalame. Ia, mā lor Soifua. Ia o ngā fo i are. Kuanga o le a onga. Ia mā fukai fo i ma mākua ma. Whai ngā ruenga i kongo ainga. Ia, mā lor kaiko. Kat kongo sa maua se. Whai ngā e seka fia ma Manuia. I le pa ia ma malu se o kako waku. Ia o le ngei a fiafi. Ma kako pol kalame. Ia o loo mafuta tu nei ma le kamaika i a Caroline Spilingisa. Ia e manga i a lava le kua kupe i lau whionga e ke whamkalkalainga fo ia lau whionga. Malo Soifua? Malo lava. Ia, kia ora, hello. Talofa lava o lo ingo Caroline Spilingisa. Ia o lo tina o Sipili sau mai sa limoa le vi. Ia o au. Le wa whaila o ainga o ngisa e sau mai whalilima malantina e sau mai pupua. Paisi mamau. Ia, malo lava Soifua. Ia, o aunga whangau inge, ia, se sau ma whai atu lo Samoa. Seki. Malo. Ia, malo Caroline, whawhakaia. Ia, o Caroline ngā pe o uma o ngā whamtaltalaina. Ia, o ia mai le fio anga o sale moa, i le fio ainga e koru, fio alo singa malo mali koa wha perma o pū mausuali. Ai alala ka ilu a kua le ngā ukaala ma le malu whatikolu wha pēr si ua alwhangua. Ia ua mau paolo la i whale lima. I le fio kapa au mango fuanga o wharupea, lara kai forsa al fufonga o papa kama whainga ma upu i le ala kaua. Ia o pa ia ma mamalu ngā o le tua fine nei fo i a Caroline Spilingisa. O Caroline, o lo ngā lue i le vaenga o lo iaia le au vaenga o le tausi Soifua. O la kou ia o lo i lalo o le vaenga e ka ua o le afi. I le whaperkangi. O le afi e le whape o le AFI. O le AWHI. Ia, Caroline. E mawhaionga e whamakalainga le winga kongu lava o le ale le winga o le ngei o le afi. O le afo ilonga whamakalainga. So AFI stands for Auckland Wide Healthy Homes Initiative. So o mako service. E supportinga ia a inga ia mga umia ia sosoangi lakto fali. We help support to keep
their homes drier, warmer and healthier. A wali malulu le la sau. Ai mesin I le tato whanau. Malo, whawhakai. Ia ngā ua whaafonga mai le winga o le upu afi, o le Auckland White Healthy Home Initiative. I longa winga e ka ua I o le afo I vaenga o le unanga le nei foi mtanga ruenga. O I lako kongu I o lako vaia ia le ai misi ngofoanga whale o loo awhio ai ia ngai o kako ka ngaka I kongu ngiusini. Ai misi lava le vai kau ngai ua makal kau marulu o le mea kongu anga piki ai o I le afiafi ngai. O ngā o le ua makali whaasolonga o kau le ua sui le kau. O le ala le au ngau ngai ngā ruenga o loo ku ngā rue. So why do we do the service? So oli research lewa sau o a inga ngofo I fale malulu damp and moldy contribute kele ai le illness health problems especially for our kids. The health problems that are showing is asthma and cardiovascular problems or heart conditions. So one of the main heart conditions is rheumatic fever. So the rheumatic fever is very common with our kids, our Māori and Pacifica kids. Yeah. So it always starts with a sore throat. So if your kids have a sore throat, make sure you take them to the doctors to get it checked out because we don't know how worse it is. So if we improve the quality of our house, of where we live, we can improve our health as well. Yeah. Longo ko sa ilinga la ia le mele le nga moa mafuanga o ngase o amese mo komiki o le anga o afu o fale I o lo mo foi le lai mo I fa mai o le faku o le fiva rumitika amese ala ia Maori mo ka Pasifika le afi ko o le vainga kongu le o ira le ko ke ngalu luenga ia ia wa e moia o le kele o isi fale ka ke vainga a kalu ka ke kilo lunga kilo ko pilang me maka mai lunga fa o le ke vai o le me kongu ala le ia ko ngalu luenga ke mininga le ko ke o e va ai ia fale ia fa ni maota foi pongi fale foi ko ia nga mo ni me fa pe. Yes. So there's heaps of houses we visit say that have mold on the ceiling or foi fa malama. You can't open and close them properly. Sao ele malulu kong le fale. Afeki le health. Afia ia ka maki. Yeah. Afia le malulu le faku. Yeah. Malola. O le ala ko ngā ruenga fo ila le e whai. Pea ko mauangi ni a whianga whape I ainga. Yeah, so Sauce referral ya mako, le mako team. We give you a ko e vili ako e poki se appointments, po le ale kaimi ava ngoa I le a inga, a mako ako e la ia whai le assessments. So le assessments nga e whai I whesili, po o mold le fale, po susu wha malama li kai au pia wheala aku ka miki sa aungi le a unga mama wall foi po le lei smoke alarms mea whape ngā moke aku e assess a whai e eise e ingi problems o maua I le whale ia ma ko le supports me advocates aku I a inga le manga umia le whesosoangi ia o a inga ia vai leo e manga umia whesosoangi o ma ko e to speak on their behalf I lako landlord ia Longo winga ia fia umala ia fale rent mal housing. Yeah, so there's two agencies we work with. So le kainga ora for our social housing house. Ma le Habitat for Humanity. So la ko whesosoangi a inga le ngofui private rental. Ma kako a inga fo ia le homeowners. Yeah. Le lai ko mo le apitanga mo tangata Habitat for Humanity. Yeah.
ke le la le ko ke la va ngale lo ko ngalu lue i le kaiminge i le kaum whainga a la se ko wa ai fo ile le i e fiangi ainga o lo mai amakanga o kausanga nge ka mai ngi vai aso o le voi la lo por kalame ia o e over marse lau a inga le makenga lue i le mako team o South Seas le afi team le i South Seas ma ko servinga ia a inga lengo fo i Manuia ma manukau ai e lava mako isi team le afi e ngalulu e fo i mangele papatoe e fo i Otara e fa fe pe ke ua refer mai se a inga o Kai West so e fo i la ko la inga i out west e laka ia la ko e fa fe pe ke ua pe e le fio mai i auko e mwhainga whaakingo le ai e ave pe ai o le se longa o le mwhai ia ai whaapea la lewa move mai ngei o transfer mai la ko le a inga i mai lo lai talo ia leo e mai lo ia ma ko la ko case ia ma lo whafkai ia vai e kele anga ruenga i e o isi me ele isi le fia kele le mamalo le akumu o ngofo hanga fo i e kai pela mele ko ke ngā luenga i o le kau mwhai inga i e koe whale lei whale o lo i inga i o kako kanga i wa e ia isi ai ngola ngofo ma alilili e kai no le winta ia o le ala sa ho kuanga fa i vaenga ia e fo ima ko healthy homes education o lisi fo ima ko service ngai a inga for example pea fai ko ki feala milka e au o susu fa malama ia nga kakala fa malama pe ko se funmi nguke fa la koile ea I fa mango e was malin ma fa malama o lisi fo I advice or tip that we help our families with is, you know, if it's sunny outside, pe ala le leile aso, kakala ia fa malama, e fa susulu ako ile la fa mafangfanga ile fale, you know. Na fa fela wa si fale fo wa ro ka ngi fa ngo fale wengi. O ile me pese mo milonga I como ele tapolwo insulation. Pa penga fu la lo I fale fo fola la papa e anu ye ko si singam fa ko ia me fa so ma ko e fafso kai le kainga ora po le habitat ma wakula ia la ko e ki kilo po le leile insulation le fale o lalo le folo malunga le fa alo ale ai ia kalangola ko le landlord po le asime fai fisosoangi la ko especially for the funding so they help with that e fa kupingo me e se kula fongo ale fai nga vi nga suwe kanga ia owners yes so by 2025 all the homes in New Zealand nationwide it should be up to the healthy home standard so every house should be warm enough and healthy enough for our kids. Yeah. I wa le singa me le lopo me nga le ia fungia ia me o le malulu. O le malulu lo nga le ia ngi fa mafanga ko wa fu. Ya. O ko ke o ala sa ili ma va ai avo. Ia vai na ko ia lo mo le malulu. Malo fa fa kai. Ai fa fenga ia nga ia le ngofo kongo avo mo fale fo ka vale la wole le fainga e mo faila lore ko wa inga le ko siakio o ngai fale ye polele so we really advise our families to be living in the house not in the garage because ol ka vale ol fale mo ka avale we so encourage our families to stay in the house fa pe manga mia se fe so angi so enga se fale se transfer and then our teams there to support and call for help ni wa mo ya ke le usi fale yo
Ua whai whaalele ia whalka awale. Ua whai insulation ko kongo. Yep. Whai mea e laro ko wa inga pe ngā o whale ai e se mai mwhale ia. Yeah, so our agencies, they will only look inside the house. Mesia puku moe where the kids sleep. So it's their priority. Yeah. Ona se wha mai o lo mau ka mai ke mingi pe a ko kule. I ai nga whai ko si singa. Wangi I whoringa o ie ngi ngase ngi mai o mau ka mai. Yeah, so le... A mesia ai, mesia whale ie. Yeah. Le a fia I kopo kalame. So e kele o kamike in pneumonia. Oh. Lo a fia ia mama. They're breathing in the mold and the condensation of the house, which is not good for their body, especially for our kids because they are young and they're still growing. So we need them to breathe fresh air. And so it's pneumonia or bronchiolitis that they get affected by. So that we try to help them and to live in a healthier condition, healthier environments. Yo wa pe o le vai me ko nga ka ko nga ia more Soifua Manuia nga. Ai ale foi ala o le ale. Ave kula fongo. Yep. Yeah. So we try to hold our landlords accountable. So we just talk to them, say, look, we need to look after your house because the families move away. Move in as well. Okay, maro. O ia nga vaala ni vainga fu e whainga karosanga I oko. So inga ia I ka meki I le kasi inga I sufa kausanga. They can apply for our service. If anyone in the family has rheumatic fever, they can apply as well. Or our pregnant women. A lot of our pregnant women come through their midwives. So it's good for them as well. And our mums with the newborns as well, 0 to 5 years old. Le whainga la leo ko o ngare education I inga. I ko ki o e se me whai whakase pe ngā o ko mre ainga le pakingo I whainga ko. So ngā le tīma leo aku e asi le a inga. Ma le a inga. Ma le inga kasi le, e le mwhainga uwa kasi a inga ngā whairola. Yeah, and ma whai for to schedule a workshop. Yep. But we have a workshop with all the other teams as well to share information. And it's good to share this information so our families don't feel alone and they can help each other out. Yeah. O le ase tausi da sila fo ile ia I vanga kongwa ia ka le kelengi le afie fali o ka ko ngaka ma ka maori ka Pacific o ingi ko kele se afa ingo ile ole leingi avo fu ia ile. Yeah, so what I see is mostly our Māori and Pacifica families who suffer in these types of homes just because we live in lower decile areas. So it's really sad to see our families living in these conditions. But if they know where to access the help, then we can be that voice for them. Yeah. Nga o ko le foi ma leo ko nga ka nge ia. Ala me ale nga le foi nga ko nga fa leo la ko la foi ka ungol nge pe ma pe. Yeah, a lot of the families they feel ma o isi a inga ya si aku fime fiu e vili landlord ai le kalia mai se ke fongi. So fa pe leva ai mai landlord self sees le vili aku ya le va veianga nga le ke fongi ya. So se longa e va ai mai landlords le
or agencies po healthcare leo kavili aku to help these families, then that's the only way sometimes our landlords will participate. E me lang ko sosoangi e fikunga inga la yo ko kongi fare. Wa afa pe fare ko landlord a firma mai ala manga landlord el bakul kupi. Yeah, for le right so le inga le mafainga ave le landlord le tribunal if I sell ko case afa pe ala le offer le rents le ko kongi ai le anga fale ave le landlord le tribunal fisosoangi fo ma ko le process po fe me maka le process nga o witness o le afo wala nga le ko ke fa yeli o ma ko le o ku le fale ki kilo me le anga le fale wa o ko le fa yeli po kim fa le me a ko le ave e mo so fa le ka wala ko ngalo le foi ko ke fisosoangi ile si ul kom fengo ko sosoangi le si ko e moli mau le avo i le whawhika auri. Ia mori ko ngingo avo. O angisi me ko ke sosoangi fo i inga i ainga. We can contact WINS as well on their behalf. Pe mga umiele accommodation supplement. Pe ale lava le se lengi e ko kongi ele rinse le vai yaso. So we can call the WINS and ask them for some help. Sosoangi, yeah. Okay. E whawhila pe whape ke whape e o si whale ai whale. Whose responsibility in mele? O landlord po oko. So it's the landlord's responsibility to make sure there's heating, good insulation, good curtains, le fan, kokong le bathroom, malunga le unga umu. But it's also the family's responsibility to take care of these things. Yeah. But what I'm asking ole me foi le angar fali. Yep. Bole manga ola ka ma lo le manga e move le ainga sisima. Si foi fali. Oilanga ke kongi le move e se le ainga e foi le fali se uma ko mo. Yeah, so that will be on the family's responsibility. Yeah, okay. But we also talk to WINS if we can put them into emergency. Yeah, or transitional home for the time while the house is getting fixed. Yeah. Longa life so swangi le wings kongi ngomele se yo ol kemi umal fale ko mai la ya. Oh. Neila e ka wala le ngā ruanga o lo ko whaiange o le e ko ke le ia isi providers i e ko ke ngā rua whakasi ia. E alangi la ko foi e ko kusa ko wafoi ai ki o lo whai le ngā ruanga pe e se mai la ko e se oko. Yeah, so kukusa le mako ngā luenga e whai. E ofo i lako e asi aku i a inga ma wa ai whale ki kilo i mea lai leanga whai fo i li poki i awi lako landlord le kainga ora po le private rental. Yeah. No, inga lai se lau a month o se lau mo le amkangal kausangal kimi inga i olo o. Yeah, so every month we hold about 20 families. So we hold about 40 families. Kasin masing. Yeah. Sorry. And it's ongoing. Every winter is the most busiest time of the year. E kele ala ia afianga le o le e kele ala fale ia le e loko la ko afianga. So e kakawala nga va ai kimi uma. Nga lenko wo kuwa. Ngol be funga le lenko nga lu fa kasi male kai nga ora male habitat nga iem fayong ko va ai umar kele o isi fa fika uri le ya afia ia a ka ur fasi fulu le masinga se ngumila kele
And that's only for Manuia and Manukau. Okay, loa fo'i pe walu se fulunga I se lau a inga le ngalulu ma isi mako team. I maangile ma I fo'i I Otara. Yeah. Oh, le ko ke ngalulu e kongu I ke minge. Yeah. Okay, mano, whaafukai lau. O, e whawhera I whaingala I o ngā ruenga I e oa, lea se kou sila fo I lele kou asia singa fo I lele. E misa mea ngai whaanga, misa whianga ngai whaanga ua. E ingi a inga le oa ongan kamaki kaimi e whai kou asia singa, ken fo leo whai a onga. Every time we visit, all the kids are at school. Peo le keiminga, keimileleinga mo mākua whaile assessments. Yeah. O le ngalo from Kalu, ken fo e wala mama ke lo iska ke o ferala ave kamiki ko. So we always talk to the families first. Se longa wo manguia kamiki. Ko whainga. Oh. Kele o mako referrals e sau mele whale mai, the kids first. Oh. Yeah. Whale mai o kamiki. Yeah. Se I miro moa. So midwives for our pregnant women. Because leo aku midwives e asi the pregnant ladies. Me vaila ko leanga o whale lai ngofo ai. O ngala le mo isi di poki a o. Oh. Ninga mako la malai o mako e whaia I assessments. O longo ngale ka ngā ruwa kasuma whalma. Yeah. Maternity ward. Yes. Nā ko ia le lau ke wa ia whailele. Yeah. Moe. Oh. E kele ala ia o longo ngalo whamkalanga e ko kele ala ia vaenga o lo ko ngā rue I le keimingi I le kaumwhainga o le whaalele ingo o whale. O le ala o le ala se va ai fo le fa le ma fau le I le keimingi wa fa pengi e o nga luluki ka nga maruru ai le kai fa o nga ia o le ala se me la au ia a fo ia kai fa se furu I le masin ia fa se furu a pedida fa se furu me fa e o kwai o mga fai o ko le Samoa le e se limit for you kai mi fai nga ruanga awalanga ia soifua ngai kangaka ngi so ma ko e fai ia kongiki ma kainga ora ma habitat and then we do the home repairs and then we follow up every 3 months. Yeah, if they've done the repairs, and then we ask the questions, has the repairs made any difference? If they say no, then we keep pushing to make more changes with the landlord. So it's an ongoing process. It takes a while. But you know, if we make little steps, then we will get the result we want in the end. Afa peola fai le mo ia mo e ko le sima fanga o le ale ia fo e le fai le maruru le ngala vela inga ile amakanga o le ka maruru le o ia ia va sinka malolonga ai sei wa ku o ia pe ngai fisi ia ka ko fa wa ila ia le o ka programa Nalisi. Talofa lava. O le polkalame nei o le Faasoa molo Soifua Manuia. Wa wina atu ona o le aunanga ma le tautua le South Seas Health Care. Whaafonga le tau le valu po o astofi lunga o lau le tio Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Ia, maru whaftai. E ilangi. Something sa ngofo le ingi meolo kupu example me kupu ngi yeah
So there was a family that was affected by the floods this year. Oh. Yes. Ngongofola I Mangele. So le ainga lea ngofole lua puku moe. I ko lua la whangau, under 5 years old. So le mea wa kupu wa vaia umale kapeka. Yeah, so the carpet was very bad. And these kids were breathing in the wetness and the damp of the carpet. So they came to us. And so what we did was we applied for emergency housing. So linga mo ilako fale, ilako emergency EGI. So it was very sad. It was a 2-3 week process. Apply le fale. So the example was this family was still paying rents, but the house wasn't livable. Yeah. So la ole koengo fole fale because la ole angale le kapeka. I like kukongi ale rents. Yeah. Oila le responsible le meranga. Le landlord. So what we did is apply for the tribunal. Ia koi mawa mai lako kupelia because la ile ngofole fale. Sorry, kwa le ngai. So I fiso soangi mai fo ile wins. E kukongi lako transitional house. So yeah, it was really good for them. E malawa avela ko ingoa ile waiting list. Whakalikali safe permanent house. Yeah. Ka wala ile. Ya. Ya tarufa. Ahora lo que me cura ahora se vio ni singi. Na lo que va por cara me a poner Seumanu final mari. Na que no da ka kura mu me la fai viri ba o uso o do por mole. Tarufa, malo Soifua. Sole. Yo. Uso que vange suafa. Pero kale lo publica ka o fa salvar si la o ele or mara mu fusin tan maleu. Malo. Ya, tau ngoia. Vange por falsa ka wari desiku. O le lo fera ka do ka ye. Ka o ya, tau ngoia. Tole mai ke ka bruso mai to o ku fala. Oi. Ai do pongalo ya o ya. Ya, ola lua. Leo, ia ka go ai. A pero ma ka cualquier que ni lo poca la mesa. Oi. Ia ore lei. O ese ngubelo ke video ko. On me ngara ma ko si va mo se uso. Ia. Ore opa o. Opa o. Ia. Kasi va luongo. Ia. Lima valu farima. Lima valu. Farima na ngai ke no poca la me. Ia ore lei. Ofa o kasi va luongo lima valu farima. Ia ore ofa o kasi valu wongo. Lima valu farima. Ia ore lei fafukai. Kala mo ai mo lo uso fa kiri. Lea ka musu. Ia ore lei. Ia ore lei te uma vala wakse. Te moro ko o va e pure a cosa la fai dia va qual partio. Garcia liber for sala fai di. De ai kale ai yak. Ia ore lei fafukai la wa. E wa vala wak. Ia. Ia. Por la poso ho. Ia ore lei manguia la vale. Siafi. Era o que de or for fia que para de Colômbia com passandari. Ya, ko foi no ai. Pero eso mo muy hermoso final o al pocar me lo poquera. Ya, fafukai la ya, lo fak. Ya, tai. Ah, so. Wala nga. Malfa lo kai ko man por kalamba malu va ku de far sala faima. Alo fa. Ule. Malu lava. Soifua Manuia de seka. Ia fa fikai ma wa ku si fonga Manuia. Ewa ya lava por kalamba le fa longo. A se soangi mo ni ko inga wale ma wa ku. O ke ngo fo le fa lo kai ngola. Ia. Ia. O mer kau sanga lele o va nga fai le mele hita i lo fale ba ku le pa fonga mai Samoa. O mer kai minga ele o la le hita. Oi, ya. E
Nga ola. Ele hita ia. O fi hore me ka wala ka inga ola. Ka ni merka inga ola la e fai ka ngaka la e fai ele hita yo mai fai. Ia alela yo mai fai mai se yo e oka se me ole hita. Ia le fai mai e mo mori mai hita foi le e fa ma fa ele me olo ungo foi. Ia ngai bole hita le fai ele hita le fa le. Ia la wa marire ia sko inga sa vai. Kalo fai. Kalo fai le kuma kausi sa fo kula vai. Wai le malo fa lo longia le fiafi. Ese so soani. Ia, se sa ko aku ia. Caroline. Ia, mawhainga e a mailo ngu melo. Se o vili aku ai ka e au e whaiseka appointments o ke lako e asi aku ma whaiseka kala. Hallelujah, praise the Lord. Alo lava. Alo, ia, ala ke le fongi ole o Iwa fiku whānua o lima fiku. O iwa fiku whānua o lima fiku. Lewa alongo ako le a maua se whaola konga moringei. A inga Seumanu. Ia, la o ako asi o e kai au. Ia, whaskai foi la fionga al makua kaulangi mare. Mare ka mai ka ia le mau kai kusa moringei a fiafi. Ia, whaftai lava wala au mai sua. Manuia la. Ja, alofa atu foi. Ja, Manuia le po. Ja, Soifua. Ja, Soifua. Soifua. Ja, malo. Oala e la ngisi ia longo winga la singa a inga le sa ngo fo ala I makokongi ai le ngo fo se fale. Ne ai. Ola ngo fo I fale fo I fale private rental. Yeah. Oh, le ala wo yer ko so swang yang ko mul ba nga le. Yeah. So le wo ngofola ko ile transitional housing fakali se la ko fale. A bela le ngai ko so swang I o le ala o ko mori ma ku le me ngi ba o ko le ngosias. Ya nga fa fonga mai ya malu se ka ko ngu. Po le lava se afia ngolo o afia I lo moka po o lo lao. Ya. Wala au mai le o walu se lau kolu kasi kolu kasi Io ngai fesili le mo Caroline Spilly ngisa ia o ia nga o nga famalewa ainga o avoi o sio o ngai o kako ka nga Samoa ai me se lava le vaenga le o avoi o le o afianga o fale I le me se ngai vai kau o kau malulu o lo kele lava ia ngai ainga foi mangai fale o lo o afia ia wala au mai o le ia kam fanga o foi o sioka ko o lo ngalu ko ngul piko le io la ko le la so swangi I so swangi ak sioka ko ia pe foi o le so swangi le wala au le wala au mai ia mo mi so swangi ia le foi la wakari ia o kai au e o ia le sunga ia Caroline ia o le a whaakingo e foi ngā ruenga wa o le la me whai o nga ilo o le ia mo mianga ia maua se fesoa swangi ia waringa I sa waringa o le kako wanga ia I kau marulu e la sau sau whaukuanga foi le mo Samoa. Yeah, so if you think your house is very cold or you live in a damp, wet or moldy house, yeah, please give us a call and we're here to help. It may take a long time, a long process, but we will get there in the end and try to help as best as we can. Yeah, ngawa sa unua kuya Caroline. A mesea ia fa alo fo ia wa pe wa limu wa makanga uli mai lunga ele o se parapala a o su o le afo o le marulunga ia a mo lo le fa alo fa penga ia wala au mai ia ile o va se lau kolu kasi ia nga e fesili le mo Caroline
la koe sila se e mori mau ia se te soasoangi fo i o loo mo'omia ia e mese lava le malulu o le leanga o kongo le fale pupu kongo le fale ia ma le limu le moua i dunga o whaalopea o i ngā fia susu kau malulu e ke sila kulava pe a fungia mai lunga le whaalo e umalole a fungia nga mau alole mea le o le mold o le mea le o le limu la ngai a kango e saru ia e peia mo le asbestos ia le avo ia le leanga o le limu nga o la a fia i le ma pe o ke manga vai ngai ai a fa pe o a fia lo moka i a fia ngai ia wala au mai i le oval se lau kolu kasi ia fesile i mo Caroline ia kula ia kwal keminga ia la ko fesile e asiasi ia ma ai foi ngisi me o mo mia la ko ia lo ia nga kai mika o fai ko so ala pule ai ia ese se fo kuanga morfa fonga se ka ko mangule o le ka o le porkalame le ke me ko malulu ese si me o ngalo ke o fai nga e just that winter's coming out la sauli malulu keep safe and keep warm. The only thing is like just reach out, don't be scared to give us a call. I know a lot of our Pacifica families are very shy to reach out for help, but we're here. We don't bite. So give us a call and we'll see what we can do to help support. Ia whaafitai maro, ia leo a ko whaafonga mai, aua ko ke mama pe ko ke makamumuli fo e ko ke afio mai le ofisa pe wala au mai ia ole ngā ruenga ngā ole longo mai ia mako akulo mako ke whaire ngā ruenga o sosoangi ole mea konguanga ngā lainga ngā whai ngā ruenga ole sosoangi aku mo o kou e mai sea lo o kou Soifua Manuia inga ia pa lengi le lei ia lo soifua ia maringei vai kaua o iai ia e fa mangaku aku i le kako aku ngu o le ua a maka ia ko ingol fulu ia a fio aku i le ofisa i le MIT building 5 o Tara Road ia i le vaenga i le foloa longa lua por fonga fale longa lua ua ka ua o le nofuanga mo tangata po le People's Place ia o lo ia i kongu uma ia vaenga lava o nanga mawhai unga so se mea lava ke mo o mia ke fia kalangoa ai wa ele ko aluanga i lesi fale ma lesi fale kasi lava le fale le o iai e maua uma i service uma mo fe male afi maua i papukamu so soangi mo kupulang kalavou ia maua ia vaenga o le tui ia maua ke le vaenga uma lava o lo i konga la ko ke te so soangi mo o ko ele koe fe afio ai solo i lesi fale ma lesi fale kasi alfo ngā fale le ua o iai ka ko ofisa ia ma o le ngei kaimi ia mo mole ko ile nga whaafitai i le pa ia sio ka ko kungu o lo mawhai o ngā whai mo la kou ia sila fo i mwhaafonga le ngei pol kalame ia awa lava le Soifua Manuia ma le Soifua malolo inga o ngai o ka kuka ngaka e wha malulu waku le a fo isa o ko sila le kau ma sa o ko whaafonga i se ngangana fo i pa se upu fo i wale kau ka mali i la o ko whaafonga ia malu ave i fale makua aku fo ia ke o kou o ngangana lava inga ia mawhai o ngā whai ngofie i la o ko whaafonga Caroline whaafukai kele lava e moringea fiafi o le ka ua i o le ka kalangoa
e mo ia o le ke ngang. Ma o le whai mai kau wha Samoa mai. Langa o kasi le mea ka ua o ka ko ngā lue ai. Ina ia malama lamo i ngangana. Ma e kau ma whai ke kaukalanga i whawhkai ke le lawa. O e mo ia ngā ia o le ngā e soifua inga ngiusila. A o le ae ke malama lama. O le fwoi mwhai o ngā e kaukala i ngā Samoa. Malo whawhai, ko anga kaukala o ngā Samoa. E ke whasoasoange i ka kaukakua kungu pia te a whiwhio aku mō lako mga onga. Ia le ngia whiawhi teiku. Pea ia whionga ia ako fwoi pū. Ia whawhkai kele lava mō awangoa inga ku inga mai fwoi le. Nei fwoi tangaluenga. Ia wā lava le whongo le whaalau iloa inga fwoi o ngisi o unganga. Ia mese lava ringa iwai kau maruru o iai. Ia whawhtai. Manuia le whiawhi. Ia, momoli atu whawhtai tele ma le whaamalo i lau tō Seumanu, Mikaele Teofilo. Ia, whapea foi le whaletua ia Caroline Sipili. Mo le tātou polokalame le nei iafi, mātango fie whawhtai tele lava. Ia, tātou Samoa lo atunu upele, ia a mo mia le sosoani, o lo iai tātou numera lea, vala awai le whaletua ia Caroline, o le o valu se lau, o tolu tasi tolu tasi o valselau o tolu tasi tolu tasi pe a mo mia se sosoani po nifsili a wal tato blokalame le nei afiafi ia fatasi le ali ilunga wala to e fo yatu i lawa mamaota manuia malo longa le po faftai lava Samoa la tunu pele fatasi mai tato blokalame ta Faasoa Soifua Manuia South Seas Health Pacific, Whailoai angalele maile atua, Whailoai i le vaiaso fou, i le taimilea, i le valu, i le afiafi, whaftai. Manuia la whaasausanga Samoa. Whaftai, ia, to whaia soifua. Soifua ia.